Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Tanzania. Igipolisi muri Tanzania kiri guhiga bukwara abanyamahanga muri iki gihugu bashinjwa kuba inyuma y'imvururu zakurikiye amatora yabaye mu mpera z'ukwezi kwa 10. Perezida Suluhu asa n'ubwo yarahiraga ku wa mbere nawe yashimangiye ko imyigaragambyo yabaye nyuma y'amatora atari ibintu bimenyerewe mu gihugu cye, nawe ahamya ko ari abanyamahanga babizanye. Polisi yavuze ko ari abantu binjiye mu gihugu mu ibanga baje gukora ibyaha ndetse no gukora ibikorwa bigamije guhungabanya ituze ry'abaturage. Polisi yatunze urutoki abanyamahanga barimo abamotari kandi bose ngo babyagiye mu ntara za Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza na Songwe n'ahandi. Uturere polisi ivuga ko turimo abanyamahanga baje guhungabanya Tanzania. Ni natwo Perezida Suluhu Hassan yavuze ko twabayemo imyigaragambyo yamagana amatora. Polisi yagize ko abantu bose bahiga bukware kandi izabakubita intaye mu gahanga hakurikijwe amategeko. Nta gihugu bavuga ko abantu bakomokamo, ariko ubusanzwe Tanzania ivuga ko utemera ubwisanzure bw'abanyamahanga. Ikizwi no kurubyiruko muri Kenya no kureje imbuga nkoranyambaga arirwo rwahamagariye abanyatanzania kwigaragambya. Inzego z'umutekano za Kenya ku mupaka wa Tanzania zanatangaje ko zahanganye n'abanyakenya bashaka kujya gufasha bagenzi bo muri Tanzania kwigaragambya bamagana Perezida Suluhu Hassan ndetse yapfumo babiri. Polisi ya Tanzania yasabye ko umuntu wese ucumbikiye umunyamahanga mutangaza kandi abakekwaho kwitwara nabi bagatangwa amakuru hakiri kare, kuko uzafatwa yarabicecetse azahanwa akicuza icyatumye avuka. Mu kwezi kwa 9 Tanzania yakoze umukabo wo gushakisha abanyamahanga bahaba kandi ibyangombwa byabo byararangiye ndetse yarabirukanwe. Perezida Suluhu Hassan yavuze ko nta munyatanzania wigaragambya. Ibyabaye byakozwe n'abayise abanyamahanga ariko nawe atavuze igihugu akeka ko baba bakomokamo. Ubwo imyigaragambyo yarimbanije mu cyumweru gishize, General mu kiruhuko cy'izabukuru David Segisa wamenyekanye nka David Tinyefuza wahoze ari umukuru w'ubutasi bwa Uganda ndetse n'umusirikare bakomeye b'iki gihugu, yasabye ingabo za Tanzania gutabara zigafata ubutegetsi bwa Perezida Suluhu Hassan mu rwego rwo guhagarika icyo yise ubwicanyi no gusenya ibintu byabereye mu gihugu. Segisa yatanze ubutumwa mu cyumweru gishize ubwo muri Tanzania harimo kubera imyigaragambyo ikomeye ivanze n'imvururu. Imyigaragambyo yakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu atavugaho rumwe yabaye ku wa 3 w'icyumweru gishize mbere y'uko Perezida Suluhu Hassan yegukanamo intsinzi ku majwi arenga 97%. Mu gihe imyigaragambyo yaririmbanije, Jean Segisa ukunze gutanga ubusesenguzi ku bibazo by'umutekano politiki mpuzamahanga yagaragaje ko ingabo za Tanzania zagafashe ubutegetsi mu rwego rwo gusubiza ibintu mu buryo. Yanditse ku rubuga rwa X ati ingabo za Tanzania zikwiye kuhagoboka zigafata ubutegetsi mu rwego rwo gukumira ubundi bwicanyi no kwangiza imitungo. Yunzemo ati mu gihe ibintu bihagaze neza ashaka inzira igana imbere, ntimukemere ko abayobozi batita ku nshingano basenya Tanzania. Amagambo Jean Segisa yahise yamaganirwa kure n'umwe wa Uganda mu muryango w'Abibumbye Ibyabaye washinje uriya mujenerali kurengera no kugendera ku rujijo ruri ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mudiplomate yunzemo ko ibintu muri Tanzania byari byamaze gusubira mu buryo burundu mbere yo gusaba ko inzira zishingiye ku itegeko nshinga yubahirizwa. Jean David Segisa yahise agaruka asobanura birambuye ibyatangaje ko yabishingiye ku makuru yizewe yari yahawe n'abantu batandukanye barimo n'igitangazamakuru cya leta ya Tanzania. Yagaragaje ko iri kubera muri Tanzania bitandukanye, aho hari impaka ku butegetsi n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, nyamara abantu barimo kwicwa ndetse imitungo yabo ikangizwa. Yunzemo ati ngo nk'igipimo cy'umutekano kigamije gukumira ibiza bigurira igihugu. Segisa kandi yavuze ko kuba ingabo za Tanzania zakura ku butegetsi Perezida Suluhu Hassan bifite ishingiro mu gihe abayobozi batoye badashoboye kurinda icyubahiro n'umutekano by'abaturage mbere yo kungamo ko hatari imbohe y'ivangura rishingiye ku bunyaburayi ribona buri kudeta yose nk'itemewe. Ishyaka zirimo rya mbere mu yatavugwa n'ubutegetsi muri Tanzania rivuga ko imyigaragambyo yabaye muri iki gihugu yaguyemo abantu barirwa muri 800 mu gihe imiryango itandukanye rigaragaza ko abantu bapfuye ari 10. Iri shyaka Chadema kandi ryatangaje ko ryandikira urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC kugira ngo ruze gukora iperereza ryigenga rukurikirane Perezida Suluhu Hassan ku bwicanyi bwakurikiye amatora. Hanyuma ariko kandi Tanzania yashubijeho interinete ari kugerera ubutumwa abaturage ifite telefone bwo kudasakaza mu nshoteri ubwoba abaturage. Uzabirengaho yamenyesheje ko azabagambanira igihugu kandi ari icyaha gihanishwa urupfu. Leta ya Tanzania kuva ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 mwaka, umunsi wabereyeho amatora muri Anasi yakuweho mu gihugu hose ndetse n'ibijyanye n'itumanaho bicibwa intege. Ibiro n'amakuru by'Abafaransa AFP byanditswe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11 itangazamakuru by'imbere mu gihugu byongeye kubyinira ku rukoma nyuma y'uko leta ifunguye interinete ubuzima bugakomeza nk'uko byahoze mbere y'itariki y'amatora. Minisitiri w'ikoranabuhanga n'itumanaho muri Tanzania William Musira yabwiye AFP ko bakuyeho murandasi mu rwego rwo guca intege abigaragambyaga kuko ari cyo gikoresho bakoreshaga mu guhanahana amakuru. Ibitangazamakuru bikorera cyane kuri murandasi birimo WhatsApp Media byari bimaze iminsi 6 nta makuru bicisha ku miyoboro yabyo, ariko ubu byahise bitangira gutanga amakuru ibyerekana ko bagarutse mu kazi. Icyakora mu ijoro rishyira tariki 4 uyu mwaka leta ya Tanzania binyujije mu biro by'itumanaho Telecommunication Companies yohereje buri muturage ufite telefone ngendanwa ubutumwa umubwira ko nibeshya agasangiza amafoto cyangwa se amashusho y'abantu bakomerekeye mu myigaragambyo azafatwa nk'umugambanyi ku gihugu. Kuri ingingo rero umunyagihugu wese yasabwe kwirinda gusakaza amashusho yatera ubwoba abaturage. Uzabirengaho azamwa n'icyaha cy'ubugambanyi gihanishwa igihano cy'urupfu. Tanzania ituwe na 71 abafite telefone bagera kuri murandasi basaga 48. Telefone nicyo gikoresho cy'itumanaho muri Tanzania gikoreshwa cyane kuri interinete. Hanyuma ariko kandi intumwa zishinzwe amatora umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC zakiza hanze raporo ivuga ko amatora ya Tanzania yatabaye umucyo n'ubwisanzure. Mu itangazo ry'abitsina rya SADC rishinzwe gukurikirana amatora SEOM
yavuze ko hari ibibazo byinshi mu mikorere ya politiki, umutekano n'imitegurire y'amatora bigatuma ayo matora atuzuye mu mahame n'amabwiriza ya SEDEC agenga amatora yakozwe muri demokarasi. SEOM yavuze ko hari umwuka w'ubwoba mu gihugu, harimo ibyavuze ko hari abantu bashimuswe, ifungwa ry'umuyobozi w'ishyaka rikomeye rirwanya ubutegetsi ndetse n'ibikorwa by'urugomo byakorewe mu ndorerezi z'amatora birimo kubafatira impapuro z'inzira cyangwa se passport no gusibishwa amafoto bafashe mu gihe cy'amatora. Mu bijyanye n'amategeko n'imiyoborere, raporo ya SEDEC yagaragaje ko hari ingingo yo mu itegeko nshinga ivuga ko inkiko zishobora kwakira ibirego bireba n'amatora ya perezida nyuma y'itangazwa y'ibyavuye mu matora. Yanavuze kandi ko hari abaturage batemerewe kwiyamamaza badahagarariwe n'amashyaka ndetse n'amavugurura akomeye y'amategeko y'amatora yakozwe kuva mu matora aheruka. Uru rwego rwatangaje ko abatora bari bake cyane kandi ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bwari bwaragabanyijwe, harimo gufunga imbuga nkoranyambaga no guhagarika serivisi z'itumanaho kuri interinete. Itangazamakuru rya leta ryibanaga cyane ku bikorwa by'ishyaka riri ku butegetsi CM n'abandi agatangaza ibyaryo mu bwoba kugira ngo batamburwe uburenganzira. Kudakora kwa interinete byatumye idashoboka gukurikirana ibyabaye mu gihe cyo gufunga no kubura amajwi, kandi gutinya n'ibyago by'ihohoterwa byatumye bamwe bakurikirana amatora batabasha kureba intambwe za nyuma z'ibikorwa by'amatora. SEOM yasabye abaturage gukoresha inzira zemewe n'amategeko mu kugaragaza ibibazo byabo no kwirinda ibikorwa by'urugomo. Samia Hassan yatangajwe nk'uwatsinze amatora kuwa mbere tariki 3 z'ukwezi kwa 11 yariye gutegeka igihugu umuhango wabereye mu muhezo utaritabiriwe n'abaturage. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banzi ko Lieutenant Pacifique Masunzu, Brigadier General Patrick Sasa Nzita na Eric Ruhurimbere Ruhanga biyongere ku rutonde rw'abofisiye bakuru b'urwego rwa General bakurikiranwe n'ubutabera bwa Kongo Kinshasa. Lieutenant General Masunzu asanzwe umuyobozi wa zone y'igisirikare ya gatatu ihuza intara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Maniema, Ituri, Chopo, Banziwere na Hotiwere. Uyu musirikare ukomoka muri Minembwe na Colonel Bwange Safari umwungirije batewe muri yombi tariki 2 z'ukwezi kwa 11 ubwo hari Kisangani mu ntara Chopo borizwa mu murwa mukuru Kinshasa. Tariki 22 Nzeri uyu mwaka barwanya urya FCM bafashe umujyi wa Nzibira uherereye muri teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano ikomeye yihanganije n'ingabo za leta ya Kongo na Wazalendo. Umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Kinshasa Jean Jules Banza Mirambwe yashinje Lieutenant General Masunzu uburangare bwatumye abasirikare ba leta na Wazalendo batsindwa urugamba rwabereye muri uyu mujyi urimo ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Hari amakuru yemeza ko Lieutenant General Masunzu na Colonel Bwange batabaga muri yombi. General Banza yagiraga uruzinduko rw'akazi mu mujyi wa Kisangani kuva mu kwezi gushize. Umuyobozi w'urwego rw'igisirikare cya Kongo rushinzwe iperereza Brigadier General Sasa akurikiranwe icyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina. Iki cyaha gishingiye ku ngingo yatanzwe n'umusirikare w'umugore Lieutenant Colonel Vianney Maseka muri Kanama mu mwaka ushize ubwo Brigadier General Sasa ari umuyobozi wungirije w'urwego rw'iperereza rya gisirikare. Abanyamategeko ba Lieutenant Colonel Maseka icyo gihe basabye perezida wa Kongo Tshisekedi, Minisitiri w'Intebe, Minisitiri w'Ingabo na Minisitiri w'Ubutabera gufasha umukiriya wabo bakabona ubutabera, bagaragaza ko cyaba ari ikimenyetso cyo gushyigikira abagore bose bahohoterwa. Nyuma y'urubanza rwa Brigadier General Sasa rubereye mu rukiko rukuru rwa gisirikare mu muhezo, ubushinjacyaha bwasabiye umusirikare igifungo cy'imyaka 2 biteganyijwe ko nawe azatanga icyifuzo cy'itariki 5 z'ukwezi kwa 11. Umuryango Fondation Bill Clinton pour la Polana uburenganzira bw'imfungwa muri Kongo Kinshasa watangaje ko General Eric Ruhurimbere wakoze imirimo itandukanye mu gisirikare cya Kongo nawe yataye muri yombi akekwaho gukorana n'umwanzi. General Ruhurimbere yavukiye muri Minembwe kuva 2014 kugeza 2018 yabaye umuyobozi wungirije w'intara ya gisirikare 21 umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri Nord Equateur kuva 2018 kugeza 2022. Muri Kongo hafunzwe abofisiye benshi barimo abafite amapeti yo mu cyiciro cya General na Colonel bakekwaho ibyaha bitandukanye birimo gukorana n'umwanzi, kugambanira igihugu, kunyereza umutungo w'igihugu no gushaka kugira nawe umukuru w'igihugu. Perezida w'umuryango Emmanuel Adukore yatangaje ko benshi muri abo bofisiye bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko uko bategeze baburanishwa cyangwa se ngo baregerwe urukiko. Ati twasanze ba General benshi ba Colonel ba Major ba Kapitene abasirikare bato na polisi bafungiye amezi menshi n'imyaka muri gereza ya gisirikare ya Ndoro, gereza nkuru y'Amakara no mu zindi kasho zitazwi binyuranyije n'amategeko bataburanishwa cyangwa se ngo baregerwe abacamanza. Mu basirikare bakuru bafunzwe harimo General Christian Chiwewe Songesha wabaye umugaba mukuru w'ingabo n'umujyanama perezida Tshisekedi na General Frank Ntumba wayoboye ishami ry'igisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Ariko kandi amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa aravuga ko imirwano ikaze yadutse kuwa mbere tariki 3 z'ukwezi kwa 11 hagati y'inyeshyamba z'abazirendo z'umutwe wa CMC-FDEP n'abarwanyi ba FCM-23. Baravuga ko imirwano ibera mu midugudu myinshi ya groupe mu Bukombo, Sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yatangiriye Ikinyankugu ku Irasisa, Rubeha ndetse na Senyi bituma abaturage benshi bahungira mu turere tuwegereye nk'uko ikinyamakuru Kivu Morning Post kibitangaza. Iyi mirwano yatangijwe n'ibice byatezwe n'abarwanyi ba FCM-23 bateganya ishyamba za CMC-FDP zikorana bya hafi na FARDC. Nta mirafu irashyirwa hagaragara. Hanyuma kandi kwiyongera kw'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bikomeje gutera ubwoba abaturage muri teritwari ya Shabunda ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuryango urengera uburenganzira bwa ufite icyicaro muri Shabunda uvuze ko abarwanyi bigarura uduce twinshi bagakora ibikorwa bibi ndetse by'urugomo. Bimwe muri ibyo bikorwa harimo icwa ry'umugabo witwa Kikamba muri Sheferi y'Abakisi. Abatangabuhamya bavuga ko yajugunywe ari muzima mu mugezi wa Mugoma n'abarwanyi ba Wazalendo kubera ko atishyuye umusoro kuri bariyeri. Umurambo we kugeza ubu ngo nturaboneka. Mu mudugudu w'abakuru muri Sheferi y'Abakabango
ya mbere havutse imirwano hagati y'imitwe ibiri ihanganye wazarindwi ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Actualité. Iyi mitwe yarwanaga kugenzura ku gace bituma hafatwa umuyobozi w'umutwe umwe muri iyo mitwe hamwe n'abarinzi be ba hafi. Imirwano yatumye ingo zirenga 2,000 zihunga. Hanyuma nyuma yo kutagira ibyo bumvikanaho, abasirikare ba Uganda bakorera yitwaza muri teritwari ya Mahagi mu ntara ya Ituri bararasanye apfa abantu 3. Babiri bapfuye n'abasivili b'abagore bari umwe w'abasirikare bafaga. Ibikaba byarabereye muri kilometero 200 uturutse i Bunia. Inzego z'umutekano mu gace zabwira Radio Okapi ko bijya gucika byatewe no kwigamba no ko abasirikare bahurira ku mugore umwe. Impaka zavuyemo kurasana zabereye mu kabari ka hafi y'aho bakambitse hafi y'kigo indege kiri aho ngaho. Umusirikare ufite ipeti rya sirije wari wasinze bigaragara ngo yashinje umuyobozi wari ufite ipeti ry'amajoro kujya gusambanya umugore barasanzwe baryamana. Umujinya wa sirije wari ufite imbunda barazamutse arasa amajoro n'umurinzi w'abatsindaho. Yarahindukiye arasa n'uwo mugore nawe aramwica. Amasasu kandi yafashe umukobwa wacuruzaga mw'ako kabari. Gusa we yapfuye nyuma z'ibikomere yatewe n'amasasu yaguye mu bitaro by'ahitwa Mahagi. Abandi basirikare ba Uganda bahise bafata mugenzi wabo bamwambika amapingu we n'imirambo y'abandi bapfuye bohereza muri Uganda yitwa Nebi. Abaturage babo byabereye bakutse imitima basaba ko ingabo za Uganda zikwiye kubashumbusha kubyangijwe n'umusirikare w'iki gihugu. Bavuga ko umukobwa wazize amasasu y'ingabo za Uganda abe bakwiye guhabwa impozamarira. Societe civile muri ako gace ivuga ko abasirikare ba Uganda bakunze kwitwara nabi muri kaya gace bityo ko bakwiye kwisubiraho bitari ibyo bakahava. Muri 2021 ingabo za Uganda zigize icyo bise Operation Shuja zagiye muri Kongo gufatanya n'ingabo zayo kuyirukana ADF gusa n'ubu ntirahacika. Mu cyumweru gishize muri Kongo Kinshasa nibwo havuze inkuru y'umusirikare wishe umuyobozi wari ufite ipeti ya kapitene amujije ko yamuriye amafaranga y'agahimbaza musyi. Hanyuma ariko kandi ishyirahamwe rya basketball muri Kongo Kinshasa ryirukanye burundu abatoza bagaragaye muri Giant.Uvuga i Kigali mu gihe abakinnyi bahagaritswe hagati y'umwaka umwe n'ibiri. Kuva tariki 23 Nyakanga kugeza ku itariki 2 Kanama mu Rwanda habereye iserukiramuco rya Giant.Uvuga rihuriza hamwe urubyiruko n'abatoza bo hirya no hino muri Afurika. Ni iserukiramuco riba rigamije guteza imbere ibikorwa bitandukanye by'abafite impano muri basketball, aho hategurwa ibirori, imikino ya basketball, amahugurwa n'ibindi. Abaryitabiriye bari baturutse mu bihugu bya Ethiopia, Kenya, Somalia, Uganda, Tanzania, Botswana, Afrika y'Epfo, Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Benin, Mali, Maroc, Senegal na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kuri serukiramuco rirangiye, Minisitiri wa Siporo muri Kongo Kinshasa Didier Budimbu-Tubwanga yasabye federasiyo gukurikirana abari mu Rwanda bambaye ibendera ry'igihugu batabiherewe uburenganzira. Itangazo ryashyizwe hanze na FIBA kurigaragaza ko yafashe umwanzuro wo guhagarika burundu abatoza bane bari bahagarariye Kongo Kinshasa muri Giant.Uvuga 2025 nta burenganzira babahaye. Mu batoza bahagaritswe harimo Natasha Teba Mambenja wabaye umukinnyi ukomeye na kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Kongo Kinshasa. Mbere yo kumwe mu batoza ba basketball bamwe mu bakinnyi bahagaritswe amezi 12 mu bikorwa bya basket muri Kongo Kinshasa, mu gihe witwa Gruwari Tambwe Mwamba we hagaritswe imyaka 2 kuko ngo atari ubwa mbere abikoze kandi akaba yaranigeze guhamagara mu ikipe y'igihugu akanga kwitabira. Abo bose bashinjwa ko barambaye ibendera ry'igihugu bakagihagarira nta burenganzira. Naho iro rya FCM rwanya ubutetsi bwa Kongo Kinshasa ryatangaje ko abanyamategeko 128 batsinze ikizamini cyo kuba bacamanza mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo. FCM yateguje ko mu rwego rwo kurwanya no gukumira ibyaha mu kigenzura mu ntara y'Amajyaruguru y'Amajyepfo iteganya gushyiraho inzego z'ubutabera zizakorana n'iza gisivile n'iza gisirikare. Kugira ngo ibyo bishoboke muri Kanama uyu mwaka hashyizweho komisiyo yari ishinzwe gutegura iyi gahunda. Didier Kimburungu Mutangara uri mu nyamabanga wa FCM agirwa perezida wayo. Iyi komisiyo yo kufatanya n'inzobere mu mategeko yateguye ibizamini by'abanyamategeko bifuza ko bacamanza mu rwego rw'ubucamanza. Ibi bizamini byabaye tariki 14 z'ukwezi kwa 9 byitabirwa n'abakandida 65 bari bujuje ibisabwa. Gutangaza urutonde rw'abanyamategeko batsinze iki kizamini ni integuza yo gutangira inzego z'ubutabera zigengwa na FCM mu gihe cya vuba. FCM yatangaje ko ari intambwe ikomeye mu kubaka urwego rw'ubutabera rwizewe rukora kinyamwuga kandi rukiri imbere abaturage. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikira muri Uganda abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banzi ko bacuruza umujyi wa Kampala bigaragambije bafunga imiryango bacururizagamo bamagana imisoro yanitse n'ubukode bw'inzu bwazamutse cyane. Imyigaragambyo y'abacuruza umujyi wa Kampala yuranye n'amarira batagira ingano nyuma yo kwangirizwa n'umwuzure watwaye ibicuruzwa by'agaciro kabarirwa muri za miliyoni z'amashiringi. Imyigaragambyo ni iryo ry'abacuruzi Kampala City Traders Association abarimo baramagana ubuzunguzayi bwakeje umurego mu mujyi wa Kampala ndetse baranenga igihugu ko cyemerera abacuruzi bato b'abanyamahanga gukorera mu gihugu bakaba ari abashoramari bafatika. Ikinyamakuru Daily Monitor cyane kuko abacuruzi bavuga ko abantu hose usanga bakora ubudandazi kandi ari abanyamahanga bagasanga ari ibintu bitemewe gusa muri Uganda igihugu bavuga ko kidafite imiyoborere. Abo bacuruzi bavuze ko bazahagarika imyigaragambyo mu gihe leta iberetse uburyo bufatika igiye gukemura iki kibazo kuko bitumvikana uko basorora bene igihugu nyuma y'abanyamahanga bakora ubuzunguzayi mu murwa mukuru w'igihugu. Ikibabaje kurushaho nuko abacuruzi muri Kampala bishyuzwa ubukode mu madolari kandi bacuruza mu mashiringi ndetse bakodesha inzu bakazamura ubukode uko bwije n'uko bukeye. Abacuruzi bamaze igihe bigaragambye ariko leta y'u Uganda isa n'iyabaretse kuko mu kwezi kwa 8 uyu mwaka nabwo bigaragambije bamagana imisoro yanitse n'ubukode buhenze bakanagira ko abanyamahanga baza gucuruza ubuconco mu gihugu
kandi ibyo bintu babona ko bidakwiriye. N'abanyeshuri batandatu biga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye mu ishuri ryitwa Bishop Senior School ryo mu mujyi wa Mikono batawe muri yombi na polisi y'u Uganda bakekwaho gutwika amacumbi y'abanyeshuri. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kampala Patrick Onyango yemeje mu makuru avuga ko abanyeshuri bafashwe mu ubuyobozi bw'ishuri ubashyikirije polisi nyuma y'ubugenzuzi bw'imbere bwagaragaje ko bayoboye imyigaragambyo. Onyango yavuze ko abanyeshuri bemerewe kubanza kurangiza ibizamini bya leta mbere yo gutabwa muri yombi. Bimwe mu bikoresho byangiritse muri twika harimo jerekani 30 y'isabune z'amazi, intebe ebyiri zo mu biro, ibikoresho by'isuku, matera 13, imyenda y'umurinzi, umufuko harimo amafaranga 25 by'amashiringi, inkweto, amadirishya ndetse n'imiryango y'icumbi. Polisi ikomeje iperereza ryimitse kugira ngo imenye impamvu nyamukuru yatumye abanyeshuri batwika inyubako n'uko imyigaragambyo yabo yateguwe.